kuzolontsha lento ingabe ngakabi official ngisande amabhiza bayo behlangene labonozindaba so ngibona ngazathi masilalele la kulento yodwa ephumayo ukuthi hayi uhlelo lukhona asilu-endorse laloba singaba ngabantu abazahamba bekhangela sitshe sokutsho kodwa kasinjani asilu-endorse ngoba it's not uhlelo odwa silukhangelele ngendlela yethu asilumisi kodwa sithi kasinjani kasilu-endorse mabe ngilalela abantu la so thina silokho sile process esifisa ukuthi ma udaba lolu lulungiswa ilungiswe ngayo asithintshe kuyo kodwa kasithi ukuthi leya emasolisi njani siyayimisa asiyimisi kasi-endorse kasili lezinduna induna ngama-victims njengami lawo I have met a number of them but engunanzelelayo yi-1 i-resources ilayo we have got different organizations ama-organization esilawo la umlando wawo yokuthi sibone ukuthi siyabambanana kulento ephumileyo lethemba lokuthi udokotela Ndlovu Ndlovu will be caught flat-footed kuyaphuma ukuthi asila position leyo ngiyayizinto etshiwo ngoba ucetshwayo ngibona ngazathi kuqakathekile ukuthi phela induna ezidlala uhlelo lolu ngezayithi hayi siyazicela hayi bantu bakithi lithunyiwe njengoba lami ngingathuni lithunyiwe ngololithumileyo kodwa anti lani labake balithuma futhi sokuphinde kwathunywa lani bameli bephalamende sokuthunywa abantu abayithuma izinduna nabameli bephalamende abawu-2 abanabo amuhle bakufanele indaba yabadala anti balithumile izinduna nzenza ukuthini si-create isikhathi sizicele sibe sesicela labantu labazithumayo ukuthi hayi zinduna kuhle ngithunyiwe lingabakithi ngoba kuqakathekile ukuthi sibe sixoxisana sizwe la ukuthi what are their expectations, their fears, where do they want us to assist them kanti ngabakithi ngoba ngathi ngikhuluma 3 years back ngathi indaba leyi if we are not careful iyasishiya sinjani sehlukene more than anything else mina so far ngiyabathi seke ngafikisana lo jele court and lo jele sijala ukuthi sake saxoxisana sangani siyasondelana these days ngani sinikezana iziphumo kodwa ke ukuthi ujele kabulalanga muntu kangibulalanga muntu kodwa sonke sesibambene okuthakathi so kuqakathekile ukuthi bantu bakithi sicreate ithuba siphinde siqoqe anike ukuthi adezikade umuntu ngoba ufuthelene ngokuthi lento kule story sakhe afuna njani ukusifaka but kule story sokuthi siya laphi sithi udaba lubanjwe njani uMndlovu umele uphumise hayi abantu bahlangene koMlawayo namhlanje yiloko kuphumile kuphume ukuthini kasilumisa uhlelo kasilu-endorse anti sikuzwile lo njalo uhlelo kalusiyo indlela kodwa sifuna lubanjwe ngayo ngokubana as long as induna kungacaci ukuthi ziyabuya njani kwaba kobulawayo phela kula muntu ungaza umtshaye usuke eTsholotsho labantu abasuke eTsholotsho bazocatsha lapha eCathedral ngezinyawo you can't expect umuntu vele ukuthi uhulumende lokuthi ekwelede imali ukuthi efake istory sakhe ukuthi bamtshaye and so akukho kulabantu bathi sabasekhanda kulabantu ababuye 2 years back kwasala abanye eduka ku-refugee camp and akukakhulumi ukuthi umuntu oserefuge umuntu lana akula muntu I can't go and assure him, no one out of us must go and assure the man. It is the government's responsibility where he feels safe. And so kuqakathekile ukuthi kucace uhulumende ukuthi unabantu ababaleka bayiCanada eNgilandi kulabantu abase-South Africa bangasabuyi kade esana angazi ukuthi umuntu yena lo kavuye ngenxa yokuthi konke ukuthi ezohlala ngaphansi kwesikhathi uyafikela kobani umuzonke uzwadilika phela ufikela kobani efaka istory sakhe usefu kanganani ukuthi hayi ngemva kokufaka istory sami lesi ngisefu abantu ba-traumatized ngohulumende wethu so zonke zona izinto ziphumile la esizakwenza babonare la yonke umuntu la ukuthi ungekudala kuyakuze sikhomveneni omnye umhlangano kodwa manje ukuthi mase sikhomvena lo mhlangano
mina nodokotela labanye enzacela ukuthi sihlangane nani sihambe sazama ukuthi sicrafte iphepha lokuthi sidiscusse around and ukuthi sizathi hayi thina idemand zethu yilezi okokuqala inhlanganiso ukuthi vele khona khona ngokuxolisa sihlala siphikisana nabanye ukuthi hayi awuxolisi phela mase sixolisa siyabe sesigcina okokuqala uku-acknowledge phela njengoba sokusuka ufike lapha ngo-2019 wahlangana nemali eMatabeleland politics wathi ukukhulunywa umbhuqazwe ka-acknowledge ukuthi bani namhlanje sizokhuluma ngesenzo sawona ubuyezo